Anak siapa namanya? Rafli. Kasbara Rafli? Kesembilan. Baca usolli pada maghrib raya. Usolli fardal maghribi salasa rakaat mustaqbilan tu ada P dia lapasnya tu. Dan sampai tak preman pula. Kalau preman semua beda lapasnya. Kalau preman usolli fardal maghribi salasa rabu kami jumaat. Sekali sembahyang. Jadi rekap itu sembahyang. Dalam B itu cuma itu. Nah, dua Rafli angkat takbir. Allahu Akbar. Terus 1 2 3. Tidak tahu. Orang lagi. 1 2 3. Rafli alun baniyai lain. Nyolah membaca lapas tapi alun baniyai. Baca runianya mulai huruf alif sampai huruf aku mulut Pak Ustaz kok.